والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ne palanggungan si agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sab taabut yene waktu tendin si sangim ininen, yene pengaji tebi aqidah al-islamiyah atau aqidah as-salafiyah. Menjadi gene fa'in kajumuan, duk gene fa'in kasinumuhan, yene pagsarang syukur si Allah tabaraka wa ta'ala, sabab min ku'e tabi sarahin ti akitebi inurungan we'ne waktu, duk inurungan we'ne aqidah, yene sahad-jahad, yene ni'mat pangurung Allah tabaraka wa ta'ala siwang sa manusia. Menjadi gak pekitihalin si pasalan yene al-imanu billah, bakas tasabut we'te yene al-imanu biwujudillah, وبوس تثبت سبوعة الإيمان بربوبية الله، وبوس يكتلون الإيمان بألوهية الله. ما سبكتك حال يني سبب فرد سايا يني سي الله سبحانه وتعالى غاني فاتو سنون بسكسب النالا ملنكن الله سبحانه وتعالى رمبوا. Menjadi yene hinapusan subjekten malwabimiaan palihalan dalil amban dem Quran duk amban dem sunnah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ine ta'iddu wa'te amban katanda-tandaan wa pinawajib sikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul sallallahu alaihi wasallam in magaputan sin tauhid al-uluhiyah dukkeman tauhid lay dumain ni tauhid ni tagna tabassu fi amban tanda atawanin amban dalil amban Quran al-Karim sumagawanin gayni balitte bigge kaubusanten dalil amban yene sunnah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dambua amban dalil amban sunnah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayrihima عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي، وفي رواية على حمار يقال له أفير، فقال لي رسول صلى الله عليه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. سمعه نبسا في الحديث لي من جري تدعوة أنبان تدا يعني أنبان سنة رسول صلى الله عليه وسلم وتقنع في نواجب الله تبارك وتعالى دك دنبوا أنبان يعني كسبنالا سن الله تبارك وتعالى لوسي كن وسبي أي وحدو سبي سأمي أن مجتوحد إن دنبوا كن تجو الله تبارك وتعالى. سببنا في وقت رسول صلى الله عليه وسلم لك معاذ بن جبل مقساكي جدا حمار دنبوا رواية كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم دنبوا رواية كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم لو جدا كابو أتوان جدا أنت أتوان جدا حمار أتوان جدا موتور علن يوئن مفأنكس ردفا أتوان رديفا أوبس إن حمار تثبت سدنبوع رواية يقال له أفير ين إن ألن حمار لي ألن أفير فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ني وقت إلى لنا نوئن حمار كؤن مينين أفير
دوك سنفي فإنت ين أنت رسول صلى الله عليه وسلم ناقة القصوى إن ألين أتوصفت سن أنت رسول صلى الله عليه وسلم دوك سنفي مئبستي ني وقت إن لنا دوك سنفي إنه ني وقت إن لنا ثم غوعن فجأ دمني انت فتن جين بالسرات إن بالسرس رسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يا معاذ أوكي فإني معاذ أتدري ما حق الله على العباد سيدمبوا رواية فإني هل تدري ما حق الله على العباد ثم غوأن سالي الاستفهامية إن فإن رسول صلى الله عليه وسلم تهاتي وإنه أو معاذ بان إني كسبنالا سن ينئيبون atau kasabennalan in Allah subhanahu wa ta'ala lu sidambua ipun wa ma haqqul ibadi ala Allah duk ini sab kasabennalan in ipun yene si Allah subhanahu wa ta'ala ila disarasi Mu'adh ibn Jabal fa inni Allah wa rasuluhu a'lam gay fa inni katawhanku malainkanin in mga tauhaniyahin Allah subhanahu wa ta'ala duk rasulne فإن رسول صلى الله عليه وسلم إن بالسر قال حق الله على العباد سيدمبوا رواية فإن قال فإن حق الله على العباد الله سبحانه وتعالى لو سيدمبوا إيقونه أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا بيسنبان الله سبحانه وتعالى سنفرنا فانسنبه ولا يشرك به شيئا دكسبي جيسك تهني الله سبحانه وتعالى دنبوا أنبن إنه تبدأ وقت حديث إن فإبادة الله سبحانه وتعالى دنبوا حتي أنبن كسبنالا قانية أفاتت فإبادة تنتي sali du ibadat tampal atawanin tafuk subay karna sin Allah tabaraka wa ta'ala gay manjari unungante ibadat saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala sabab min bang pangurung in ibadatin saddi amban Allah tabaraka wa ta'ala in ka'u in syirik kew atawanin musyrik kew Allah subhanahu wa ta'ala duk ina in kasabennalan in dambua ipun si Allah tabaraka wa ta'ala wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a gay yene inada buwene ruk gay bidin sana wene dambua ipun sine ga iya magsartu atawanin ga magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala dambua amban ine si kadu hadis tinagti waqte amban yene manunjuki si pasal pag-aqida atau pag-tauhid wa in fa inna talaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min Mu'adh وقد أرسله إلى اليمن في الدعوة إلى الله فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا عرفوا ذلك فاخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة متفق عليه demikian in riwayat hadis ininen atawanin lafal hadis ininen magbidda ruisab sumagawanan inaddo'tin yene amban hadis muttafaqun alayh yene sabasag-basag hadis amban rukbah الحديث قاعدني فواسد أنبن يلي حديث متفق عليه سبب من رسول صلى الله عليه وسلم تراك وإن معاذ بن جبل حتى لها يمن في نبوء وإنه إن تمبوحني إن دمين إن رمين مجبسنس أتوان إن دمين فإنت من مجكندداتو سمغوان في نبوء ورسول صلى الله عليه وسلم yene gabi nabi atawanin maselli atawanin makilala sin agama Islam pagda'wa si Allah subhanahu wa ta'ala ina sessa si Rasul sallallahu alayhi wa sallamin bennal ka'u oke o Mu'adh tong pa in katikahan nuyuan me qawman amban ahlul kitab in ahlul kitab fa in siya mufassir atawanin ulama in qawlur rajih
ahlul kitab al-yahud wan nasara. Yani fa inni yahudi duk nasara sabab min in yahudihin pinabuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala kitab yani Taurah duk nabi Musa. Duk yani fa inni an-nasara pinabuhan si Allah subhanahu wa ta'ala kitab dan Injil duk nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam in qawl rajih. Si kedua disara amban ahlu kitab in fa inni as-sabi'ah tasabut pa interim ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala duk pinabuohan siya yen nabi atau rasul Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sumagaw alin qawli qawlu da'if bang alin min ahlul kitab yen in qawlu rajih al-yahud wan nasara ilien katawaan sin ahlul kitab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bennal ka'u o Mu'az zong pa in katikahannun ni kauman ahlu kitabin yene Yahud wan Nasara awwalu ma tad'uhum ilayhi tagna ki magda'wa atau tagna yene syahada magniksaksi in Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa yene tagmilik magkapatutan subay sinumba atau agaknya patut pagparyawaan malainkan Allah subhanahu wa ta'ala atau agaknya patut sinumba si kasabennalan malainkan min Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul sallallahu alaihi wasallam yene tapabu'o Allah subhanahu wa ta'ala nuinuihan kite palihalan surga duk narka patut yene tuhutte demikian ini disarafin Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإذا عرفوا ذلك فاخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalebi. Okay. فالرسول صلى الله عليه ينتراك وإن معاذ بن جبل رضي الله عنه ينهتلها اليمن تغنى فغنداكا رسول صلى الله عليه وسلم سي معاذ بن جبل بني مقدعوة إناك وإن بنكلال إن الله سبحانه وتعالى سنمبا دنبوع النبي أتوى دنبوع رسول بنبوء ينوي الله subhanahu wa ta'ala liqafatin nas atawa sikemun manusia sinabu'o Allah subhanahu wa ta'ala sinang tedisintuan amban kemon kidjit kuhibaluk kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi inain yene fadilah atawa fadailut tauhid al-uluhiyah. Ine intedokten atawa ine intapagti'ten bangsa upama bebegante in tauhidul uluhiyah. Magmaap kang pakis-lakis ko bisarahin supaya ine umusa kita biyan magtapikininan pigitha manamalan. Ine tauhidul uluhiyah atawa tauhidul ibadah sa hadjahadja ni ni'mat pangurung Allah subhanahu wa ta'ala duk sa hapne duk bangsa upama itungnu yene in kahapan duk hadjahan nikmat pangurung Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi din pagtauhid inin misan pe kuinge yene invite nu atau ngeddo ke engineering yene engineering mabait UNG ta itung duk gay ta lista in nikmat pangurung Allah subhanahu wa ta'ala tagna yene kalabihan sin tauhidul uluhiyah annahu a'zam نعمة أنعم الله تعالى على عباده حيث هداهم إليه كما جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم فالله عز وجل قدم نعمة التوحيد على كل نعمة فقال في سورة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Menjari in pagtauhid ininan na umat Islam ko itasabot mian sa hajj-hajj ni'mat pangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala si rambuwa manusia.
Minsan takaw kaurungan pag sultan atawanen pag nakura atawa inene sa miyaan pangurong Allahu tabaraka wa ta'ala kao banggay hapag akidanun duggay hapag tauhid nun bennal hapi na parasahan nun si bulak dunya pegedayahan kayo. Sumagawanin si elle wa akhirah tantu kao pain atawa iya pain salaat laat manusia ni sabab din banggay hapag akidanen duggay hapag tauhidnen masih pain ilaba o Allah subhanahu wa ta'ala dem narka sabab dem kemon duse inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala bangsa upama magduse manusiain buiya ga tapag taubat mole tuju hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa misan manusia alegay inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala ilaba o ni magdem narka niya pa intempune makaset surga sumagawa nimbang dose pagsyirik alaga sa pagtaubat gay pa inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala yene indusene liyan. In ayat ininen atau surah ininen sabut wa nasiya mufassir inalinan wa'de suratul ni'am atau suratul ni'mah. Ini surah pa inte ni'mat tawurung wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lu'u si manusia dumain niya ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa nin sa ganap kemon manusia bangka ni annen muwahid ili manusia in umbul su atawalin umbu dambua bang si Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala pinaturun we'ne in malaikat nen magbuo wahi amban takarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala luu si ipunne si ine kinabayaan we'ne amban me kanabinabihan bi an yukhawwifun nasa min asyirki ine maksudnen atawa ine garadnen hasupaya in me karasulanin atawa in me kanabinabihanin pinakitale we'ne atawanen pinabunsi we'de atawa pinamahalayak we'de yene in palihalan pagsyirikin dinaak kita ipinegis si Allah subhanahu wa ta'ala si me kanabinabihanten binduk si me karasulalanten bin amban pagsyirik wa annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah duk bennal in Allah subhanahu wa ta'ala ga'pa inniya pat sinumba si kasabinnalan malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala duk subay ka ampa inne tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala amban kemon pinapardu we'ne si kaam subay hinangon bihajjadi ki'nen duk gay peneundi duk subay yene tunggal bi in Allah subhanahu wa ta'ala si pagibadat duk subay kaam tulus ikhlas yene karana sin Allah subhanahu wa ta'ala duk ine amban yene kapaiddahan in tauhid sikadwit annahu al-ghayat min khalqi al-jinni wal-insi qala Allah ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun dambu amban maksud sahajjahad maksud yene pinapari wa Allah subhanahu wa ta'ala in manusia induk jin hasupaya magtag-ipon si Allah subhanahu wa ta'ala ini disaranin ga fa inni papanjariku injinin duk manusia malingkanin yene insabanin supaya sinumba si Allah subhanahu wa ta'ala sampuna pagsumba. Demikian maksud duisab atawanan sahadja-hadja yene maksud pinaboo Allah subhanahu wa ta'ala in ka kitab-kitabanin in kitab pinaboo Allah subhanahu wa ta'ala duk pun sakpulunin yene Qur'anul Karim nakakakita biyene pagtauhid duk pag-ibadat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala inatandaan amban Quran Karim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah inni lakum minhu nadhiru wa bashir. Ngeddo kita syahid amban ayat yene mi'an ta'abda wa'ti amban dalil ininen alla ta'budu illa Allah da kam pa inne mi'an sumbah da kam pa inne numbah saddili malainkanin Allah subhanahu wa ta'ala
inni lakum minhu nadhiru wa bashir. Melainkan nin painte sumbahum bi in Allah subhanahu wa ta'ala duk benal-benal in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakakahan kaam atawanin mian masin kaam kali do pangakane si kaamin surga men narka pegge painte bang manusia nakakahan duk narka hasupaya tinalew duk inakakahan bisa duk surga duk hasupaya in manusia alay iyene sinna bag amal ibadat sabab min ku'ta bisara wa'te in amal ibadatin gay sampurna in pag amal ibadat nun malingkan nin subayniya an khawfan wa tama'a subay kutinale si Allah subhanahu wa ta'ala amban yene adab panagame wa'ne sin mian nungka si sarane duk tama'an duk subay isab kau ngase-ngase yene ine pangatag wa Allah subhanahu wa ta'ala ine kahapan ambal surgane bangkeu mag-ibadat aja hawa katalewnu si iye geykeu tumawa duk bang dusab keu mag-ibadat tegge kao sinna keu si surgane geynu sab tumawa bakas tabisara wa tebiin tapik ininen ne dehellu amman ininen in pag-ibadatin subayniya yene katalewte duk niya kasinnate amban yene katalew-talewan duk amban kasinna-sinnahan pangurung Allah subhanahu wa ta'ala tinik manusia. Demikian tahad dawate amban ene niyaan pagtauhid wa min fadaili annahu as-sabab al-a'zam li tafrij qurbat ad-dunya wal-akhirah wa daf'i uqubatihima kama fi qissati Yunus alayhi salam. In pagtauhid ini nendang buah hati amban sababan sahadja sababan yene in manusia in makalappas yene kamundang amban dunya latun bang si akhirah duk makalappas amban yene paminsana oi Allah subhanahu wa ta'ala si bangsa manusia tabut si akhirah ko painte taba ni an takissa oi Allah subhanahu wa ta'ala yene po Nabi Allah Yunus alayhi salatu wassalam ine binastanin si waktune dembetteng kenna gahet niya sabutan ni saddi malingkan bisan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin iidya painte binisara bisara atawan sinabut sabut wa Nabi Yunus alayhi salatu wassalam si waktune sa'ni an dembetteng kenna duk sampai painte pinalappas wa Allah subhanahu wa ta'ala yene tu si bulak dunya pe ilwaan kenahin painte sigad yene tahik duk sampai dambua iye nabi kinasayan wi Allah subhanahu wa ta'ala sababan amban pagtauhid ni yene si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian annahu idha kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyati kama fi hadisi Uthban fi sahihain. Bang sampurna in pagtauhid nun o ke orang bua yene ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala kompleto in pagtauhid nun danan in pagtauhid en makapeges atawanin makabembelan kao antara narka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bang sa upama yene in pagtauhid en pinairal nun danan keusan yang kamundang amban ilmin na latin bang si ilaw akhirah gay pinaleksa wi Allah subhanahu wa ta'ala si kao yene mian in kasibtitanin ina tanda'nin pen Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Bang payamanta mi asbabun nuzul sin ayat ini nentah makanan do sumagawa direct ito si makna pen Allah subhanahu wa ta'ala alladhina sampurna pagparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala wa lam يلبسوا إيمانهم أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك جاء ينه مئن بنهوغان وعد رجع إلى جميان وعد إن فقرت سيارن بظلم دك فشرك فسقوط الله سبحانه وتعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سينه إن فإن الله سبحانه وتعالى إن مكة سنيانين atawasan yang in kaeluman den tu pesibulak dunya labi aulan bang si illa wa akhirah
wahum muhtadun duk siya ilien amban ni katoan ni Allah subhanahu wa ta'ala silan nilan benten. Demikian bangkeo magtauhid at awanin hat pag-iman nun si Allah subhanahu wa ta'ala kauniin taman priority yun ta syafaat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtaabot si ilaw akhirah. Bakas ta subject wa de pasal syafaat in syafaahin niya syafaatul musbata duk syafaatul manfiyah duk niya paintes syafaatul ammah duk syafaatul khassa bangka ambaya yene in palihalan syafaahin bakas ta subject wa tebi sumagawa din bangka ni annun muwahhid dukkan ni annun gak kyo tapag syirik si Allah subhanahu wa ta'ala dan buat kyo amban priority yene tatabang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam nuk syafaat ni taabot si ilaw akhirah ko ini painte kisah atawan dan tabet dan hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu harubilu in manusia in ini hinangnen yene in manusia in danan hati lapas amban yene kaproblemahan duk lapas hati amban yene haramalah kamundang amban illew dunya latum bang si illew akhirah dumain maknane ni manusia alay giinungan problema wa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawanin bang iya kaurungan problema atawanin bang iya kaurungan padisting-nesting geye misara tebak sasab duk geye misara painte inruk ine melainkan nin magsabar iya si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bangsa upama yene manusia alay kaurungan disab kasanyangan ni Allah subhanahu wa ta'ala geye makalandu sinnanen duk geye makalandu kegnen melainkan nin yene magsukur iya si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna pagsukur dumain kwe ne kasinduhan manusia dumain hap pagtauhidnin bang kaurungan problema atau bang kaurungan ini palestinas din Allah subhanahu wa ta'ala in manusia in makalandu yene in kabulsidan kadugalnen sumagawa bang mu'min yene sampurna pag-imannen minsan sa ini piatik kawi Allah subhanahu wa ta'ala masih kalma-kalma duk masih lamma-lambot in kakahinangnin pigdiat hati we ni amban yene niya ang pangurong Allah subhanahu wa ta'ala siya. Duk ina pa umat Islam yene fadila teddo wete niya ang amban banghap pag-akidatin yene wa min a'zami fadailihi ay yusahhil 'ala al-'abdi fi'l al-khairat wa tark al-munkarat عند المصيبات فالمخلص لله تبارك وتعالى في إيمانه وتوحيده إنه نغنن تنالو يبقينت سيبق مأصيئة الله سبحانه وتعالى دقصرت بنمره الله سبحانه وتعالى سيئ ينه پغهنن كهافانن لمپung yene barannen nunesin pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangtek kasambayangin misanduine nian hinang ni geye lamma sinambahayangan wene atawa kemon amal ibadat ganta yene kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala muro hinang ne duk in manusia ilien lampung disab si iye yene in paninggal sin hinang malaatin kemon panganlaag kemon mian hinang yene bangga sara sin agam Islam atau bangga sara yene si kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala in manusia ilien lampung meninggal yehin dumain pe manusia gehap pag-imanin atau gehap yene pagparatsayanin buhat si iye in mga hinang amal ibadatin duk lampung sab si iye yene mga hinang saamyaan yene in produsihan atau pagmaksiat si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ini amban yene taeddo o manusia ilien banghap in akidanin duk hap yene in pamalatsayanin
nian mura ye tinabangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mura ye tinabangan ni Allah subhanahu wa ta'ala amban yene nian pangarap ni hinang mahaplay bangsa upama ye nian baya menjadi alim buye magtuyo ngaji atawanin magtuyo ye nuntut sil ilmu pinamura wa Allah subhanahu wa ta'ala siye yene in ilmuin duk ilukaw Allah subhanahu wa ta'ala siye inlawang pagtuntut ilmuin dan buwa manusia bangsa upamaniya pangarap na si kahapan subay sa amyaan yene paniyaan in pagmatalo sampura pagmatalo sa Allah subhanahu wa ta'ala gene kitinabot amban ayat lay atawa amban dalili pegge in waktu ten pandak ne duk ine dan buwa amban yene fadila taedda oete anna Allah tabaraka wa ta'ala yadfa'u al-muwahhidina سرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة واطمئنان إليه بذكره وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة فمن حق التوحيد حصلت له هذه الفضائل كلها وأكثر منها والأخذ بالأخذ. Kinapusannen bangsa upama hapin pag-akidanun yene in Allah subhanahu wa ta'ala pinasanyang we'ne si kau in pangatian duk gay ke urungan ne yene pagduwe-duwe duk gay ke urungan ne kasaki sin pangatian pagsaksak amban yene hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala duk sarta pinabentel we'ne si kau in tenggenun yene mula-mula paninggenu sin kasabennaran agama Islam duk tinabangan ke we'ne sabab men bangsa upama in manusia intatit si Allah subhanahu wa ta'ala ni an intabang nin tapit dusab si manusia ini tapit si Allah subhanahu wa ta'ala buadapun mang manusia in pasulang atawanin pabangga si kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tala intabang sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan pekanian nin baya iya malantub sin kasabennalan bangsa upama in manusia ilien sulang in kakahinang nin si kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian kulang pag-ibadat din si Allah subhanahu wa ta'ala in manusia ili engay pa iniye yene tinabangan ni Allah subhanahu wa ta'ala nisan sa amyaan yene kakahinang lahinang kahapan duk ina inurukun atawanen sin poonan sin tawhidul uluhiyah ni rukun tabettad wa ni kaulamaan kaisaanin pa inni al-ikhlas subay sampurna in ikhlas nun atawanan subay ke mukhlis mag-ibadat karena Allah subhanahu wa ta'ala ina muradnen subay painte sumbano sin Allah subhanahu wa ta'ala ga niya sa kutune duk subay ke ikhlas yene surrender si Allah subhanahu wa ta'ala nahinang yene sin kemon pangandakan ni bakkas ni Rasul sallallahu alaihi wa sallam hajjari kiden ko ita bisarahin gay pinagpini gweno dumain kinabayaan nun yene hinang sinhawa nafsunun atawanin mag-ibadat adyak yung magpalit duk yene madhab nun atawa magpalit duk kinabayaan nun sumagawa nin magpalit duk yene pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala duk amban yene Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala duk amban sunnah ni Rasul sallallahu alaihi wa sallam sabab nembang sa upama kayo mag-ibadat atawan mag-tawhid dumain do yene si pangandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa dumain do yene bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wa sallam fi tadisrahin minsan te kayo mag-ibadat duk minsan te kayo mag-akida ni an bangsa iin kakahang tumala pa inti ang banini kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian si syarat si kadue amban yene pag-ibadat atawa mula-mula pag-tawhid subay pa inni ni an afsidku subay ko magsaben si Allah subhanahu wa ta'ala duk badal juhdi duk subay puspus no in kakawasenon duk kagees nun yene pa nguntul in pag-akidano duk yene pamatulahan sin akida ininen dakyo maglisu-lisu duk dakyo maglamma-lamma duk dakyo tinale wene ngangkat sin kalima la ilaha illallah ininen atawa nuku sin kalima ininen
pegge kaune bangsa abot si ilaw akhira magkumbul alafin bangsa upama sa iyan in niyan kakainang nun sika telunen ini fainte التوحيد المتابعة أتوان توحيد الطريقة يعني نهد كيو قيد بالسرماء أنتي ككهنا يعني في رسول صلى الله عليه وسلم أم بن كيمون كجب كهبالني مula mula أم بن pag-iman si kasabennalan duk أم بن يعني pag-ibadat mula mula duk si kemon kasaraan ni hadjerikiinin duk gay keo bunti atawanin gay keo magsakak si Sara yani Rasul sallallahu alaihi wasallam pangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala amban painte hukumanne dumain ko eme sinduwe manusia mi an misara si painde in Qur'anin gay ni manjari panghukum si waktu zaman ko itu gay ni painde magtep duk zaman ko ituhin malaingkan min subay painde magtep adjaluk ni zaman min sahabat atawan zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam buadapun in fiqrailiin atawa in fikiran iliin ni umat Islam fikiran iliin gak tumawa sabab min in islamin qaidahin fa inni al-islamu salahiyah fi kulli makan fi kulli zamanin wa makan yene in islamin mi'an manjari pangahukum sintag-intag waktu sintag-intag tempat dumainid yene si waktu si Rasul sallallahu alaihi wasallam katumawa'nin malingkan min sampai sumian waktu in Islam tu magtawa duk yene qadaya atawanin nawazil mian amban kasaraan pangurung Allah subhanahu wa ta'ala ambang sabanian ni umat Islam bangsa bennal bin pagtauhid ininin duk sa bennal bin pag-iman ininin in manusia in iyan ni paide sa hat manusia peggehek kadalil sa eddo o ito sinaksian siya Allah subhanahu wa ta'ala demikian sinaksian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam yene in mahab iman ninduk magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala ili en manusia magkapunyahanin taabot si ilaw akhirah duk ili en manusia yene tamanan inisya bi Allah subhanahu wa ta'ala yan kamundang amman ilaw dunya lakin bang si ilaw ala da kite kahagan si bisarat siya ruksine malingkan nin kinahagad tiniyene bisara si Allah subhanahu wa ta'ala duk bisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam ku ingi in panghatitin wa in bisara si Allah subhanahu wa ta'ala yu'lu Qur'an nin duk yu'lu painte yene in hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kite nilew duk subay kite mi'an painte matarang si kaulamaan subay painte mi'an tilawte siya bang niya agit hati teluu duk bang niya luu kita pinig siya amban ni pag-ibadat duk mulawulan pag-akidah pagge siya yun mi'an arrasikhuna fil ilmi kaulamaan te makahati painte ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala wasbillahi maku kamapan si kaam ibu-ibu maaf duk nikiampun ko si Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula painte kalau niya tadi sarah kula igi tumawa si kaam atawanin sulang si panghati duk labi aulanin painte ye amban pagbekat-bekat sin signal tu asal dennanin asal kunit manamalan sumagawa nga niya at hinang tipiggi sa ilian yan hinang palintahin asal bidekat-bekat we deruki basag signalin kuas billah kita diserahin ko apa sih kami ibu maaf baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.